Добро вечер, јас сум Баско Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечера ќе може да проследите интервју со господинот Љубиша Ристич, меѓутоа пред да го емитуваме интервјуто со господинот Љубиша Ристич, кратко ќе искоментирам тоа што се случуваше или главниот настан оваа недела. Тоа е бегството на Никола Груевски. На сите ве јасно што се случи, почитувани гледачи. Јас тука наместо да правам анализа, ќе и поставам прашање или гласно ќе размислувам. Дали слушнавте реакција на Американската амбасада? Дали слушнавте реакција на Стейт департментот? Дали слушнавте реакција на некој од еврокомесарите, господинот Хан или господината Могерини? Дали слушнавте реакција на некој од крупните европски политичари, како Макрон или Меркел? Не слушнавте? Да, не слушнавме јас. Ако не слушате реакција од тие адреси, ако постои еден таков молк од тие крупни меѓународни адреси, тогаш веројатно требало да се молчи. Ако се молчи за одредена работа, тоа значи дека таа работа е договорена. Во еден временски период на сите им одговараше Никола Груевски да не биде во Република Македонија или да се замине од Република Македонија. И тоа де факто се случи. На ВМРО ДПМ не му одговара, бидејќи добива чиста политичка партија, во 2 недели расчистија и со Никола Груевски и со Сашо Мјалков. На меѓународната заедница им одговара, бидејќи Никола Груевски не стана херој, туку стана жртва и избега од Република Македонија. Единствено во СДСМ има одредени бури, меѓутоа станаа збор за одредени внатре партиски препукувања и пресметки, бидејќи ако Зоран Заев оди или се кандидира за председател на Република Македонија, тогаш тој треба да ја ослободи или да исчисти пат на Радмила Чекеринска да стане премиер на македонската влада. Во таква комбинација нема место за Оливер Спасовски и за Кочан Ѓушев. Према кого се насочени сите афери изминатите 2 месеци? Према Ѓушев и према Оливер Спасовски. Тоа е она што можам да го кажем на таа тема. Све друго во наредните емисии. Како што најав, интервју со Љубиша Ристич. Тоа што е Емир Костурица во делот на филмската индустрија, тоа е Љубиша Ристич во делот на театарската уметност. Најголемиот режисер на југословенскиот театар. Станува збор за исклучителен интелектуалец. Ќе отвориме неколку клучни прашања. Јас нема да поставам многу прашања, почитувани гледачи. Ова ќе биде едно од оние интервјуа кај што јас слушам, не поставам прашање. Многу работи ќе бидат осветлени од еден друг агол. Многу работи кои досега сте ги насетувале, сега ќе добиете одредена логичка платформа како да гледате на тие настави, на тие работи. Тоа што Љубиша Ристич сака да го каже дека македонското прашање е клучно прашање на Балканот. Единствено нерешено прашање, не само на Балканот, туку во Европа, единствено прашање кое може да предизвика балканска или европска војна, дека нема да биде решено така лесно прашањето на името, бидејќи треба да биде целиот регион држан во една перманентна криза. И поради таа перманентна криза меѓународните сили да бидат стационирани на Балканскиот полуостров, дека на Балканот на голема врата, освен американците, русите, доаѓаат и кинезите, и дека во тек одредена постапка на враќање на НАТО на територијата на Германија. Меѓутоа да не кажам све, слушнете го интервјуто со Љубиша Ристич 55 минути, сигурно ќе уживате. Во последните 100 години има 2 балкански војни поради македонското прашање. Ке има ли трета балканска војна според вас, поради ова актуелна македонска криза која 3-4 години всушност го дестабилизира и регионот? Па не знам, ја не разумем се многу балкански ратове. Едино знам да сваки рат кој се води во Македонија е европски рат. И лако прераста у светски рат, пошто е тоа едино нерешено европско питање. Сва остала питања во Европи, од Ирске до Каталонije и до Корзике и до Косова, Босне, чега све су то унутрашња питања разних земјалја. Само е Македонија од увек европско питање, тоа е такозвано источно питање и увек се то што е криза у Македонија претвара во едну велику европску, па онда и светску кризу. Поради што е важна Македонија, во што се состои таа важност на Македонија, односно на денешна Република Македонија? Како ви можеле да дефинирате? Вие сепак од страна ги гледате работите. Ние кои сме внатре во тој котел 2, 3, 4 години сме дел од системот, сме дел од проблемот. Многу тешко можеме со дистанца да ги гледаме процесите и работите. Како ви од страна го гледате тоа македонско прашање? Што е суштината? Не знам зашто, ми сме во истом котлу. Nije to ništa sa strane i iznуtra, sve je to isto, samo što nekad ljudi zaborave istoriju, ne znaju
šta je zbog čega, šta se događalo, kako se događalo, zbog čega se stvari događaju. Makedonija, to je jedan deo Evrope, jedan deo sveta koji je tokom decenija pa i vekova uvek bio centralno jedno strateško područje u kojem se zapravo čitava stvar svodi na to da ako kontroliše taj deo Balkana, on kontroliše zapravo čitav Balkan. Ako kontroliše Balkan, znači jugoistok Evrope, on kontroliše Evropu. Uvek ostalo otvoreno pitanje i nerešeno pitanje onoga što zovemo Makedonijom. Mi to delimo na Egejsku, na Pirinsku, na Vardarsku Makedoniju. To je jedno centralno područje, zajedničko, koje nikada nije uspelo da se definiše kao samostalna država, da bude ono što je u 19. veku nastajalo kao evropske države na osnovu teritorije, jezika pre svega, na osnovu stanovništva i tako dalje. Tek sa nastankom Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata pojavila se država Makedonija. Господин Ристич, ако македонското прашање е единствено нерешено прашање во Европа, како што Sad ću vam велите. reći zašto. Да. Зошто? Nikada ni jedna susedna država, sem Jugoslavije, nije priznala Makedoniju kao državu. Nije Grčka, nije Srbija, nije Albanija, nije Bugarska. Освен Титова Југославија. Samo Jugoslavija od 1945. godine je formirala na osnovu onoga što je bila pobjeda u Drugom svjetskom ratu, partizanske vojske, makedonski partizani. Moj otac i majka su ratovali u Makedoniji, u prvoj Kosovsko-makedonskoj brigadi. Moja majka iz Ohrida, moj otac iz Prištine. Posle zatvora i logora u Albaniji, ti komunisti sa Kosova su došli u Makedoniju. Tu je formirana Kosovsko-makedonska brigada. Tu u toj brigadi takozvana prva brigada. Tu državu nikada niko nije priznao sem Titove Jugoslavije. Зошто? Тито тогаш интегрално не го решава македонското прашање. И вие рековте Вардарска, Пиринска и Егејска Македонија. Решено е тоа прашање само на оној дел што со Букурешт 1913 година припаѓа на Србија. Меѓутоа не е интегрално решено ни после Втората светска војна македонското прашање. Zato što nije bilo moguće stvaranje onoga što je bila ideja, a to je stvaranje Balkanske federacije. Balkanska federacija u kojoj bi učestvovali Bugarska i Albanija i Grčka rešili bi to pitanje na jedan način koji odgovara balkanskim narodima. To je onaj koncept balkanskim narodima. Kome to nije odgovaralo? Pa nije odgovaralo praktično ni velikim silama. Englezi su odmah, čim je rat se završavao, oni su organizovali ustanak na Kosovu u Drenici. Više izginulo i kosovskih i makedonskih partizana na Drenici na tom ustanku koji se odvijao krajem 1944. početkom 1945. nego za vreme čitavog rata. Da ne govorimo o Markosovom ustanku u Grčkoj, koji je u krvi ugušen kada su stotine hiljada ljudi proterani tog slovenskog stanovništva, praktično Makedonaca iz Egejske Makedonije. Da ne govorimo o Bugarskoj, gde je između Tita i Dimitrova postojao nekakvo razumevanje mogućnosti da se ostvari davnašnji san o stvaranju Balkanske federacije, gde svi balkanski narodi zajedno ostvaraju tu federaciju, ali po najnovim saznanjima i ta stvar se raspala, između ostalog, i zato što s jedne strane je Stalin bio dvosmislen oko te stvari, on je stalno provocirao jugoslovenske komuniste zašto ne okupiraju Albaniju, zašto ne uzmu Albaniju. U isto vreme ih je kasnije optuživao da su hteli da to urade, a on ih je na to nagovarao. A s druge strane ima i ta priča koja sada izlazi na videlo, a to je da je zapravo Stalin pokušavao da u toj Balkanskoj federaciji stvori nekakvu egal situaciju.
da se to napravi po nekakvom sistemu gdje bi se rukovođenje tom federacijom prenosilo sa jugoslovenskih komunista na bugarske, na grčke, na albanske i tako dalje. Tito naravno to nije nikako hteo da prihvati u toj Balkanskoj federaciji. On je sa 1.000.000 vojnika koji imao na kraju rata smatrao da ima pravo da vodi glavnu reč i da na osnovu onoga što jugoslovenskim komunistima treba, šta je njihov koncept da se ta Balkanska federacija formira. Na tome se raspala ideja Balkanske federacije. I zato ne je rešeno makedonskото prašanje. Tu je prvi trenutak kada je moglo da bude rešeno, ali ne samo makedonsko pitanje. To je i pitanje Srba u raznim delovima tadašnje Jugoslavije. Jugoslavija je bio najveći projekat srpski u istoriji Srba, iako danas mnogi budalaši pričaju kako je Jugoslavija, ne znam, protiv Srba i tako dalje, to je glupost. Zato što je od uvek glavni problem Srba bio što su živeli u raznim državama, u Austro-Ugarskoj imperiji, pa ne znam tamo, pa ne znam ovamo, kako da žive u jednoj istoj državi. Isto kao kod Makedonaca, jel? Kako da žive u jednoj državi. Jugoslavija je obezbedila da Srbi žive u jednoj državi. Stvaranjem federativne Jugoslavije to je bilo obezbeđeno. U Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori i svuda Srbi su živjeli zajedno u jednoj istoj državi. Makedonci nisu mogli, zato što nije stvorena Balkanska federacija, da realizuju tu mogućnost, ali su realizuju jednu drugu mogućnost koja se danas u Makedoniji vrlo lakomisleno preskače i zaboravi. A to je da jesu jugoslovenski partizani i makedonski partizani najvećim delom zajedno stvorili ono što se zvala Republika Makedonija u Jugoslaviji, u Titovoj Jugoslaviji, ali to je manje važno. Teritorija, ustrojstvo države i tako dalje. Najvažnije je da je jedan od najvažnijih poslova stvaranje rečnika, stvaranje književnosti, stvaranje jezika, stvaranje akademije nauka, stvaranje literature na tom jeziku. Jezici u Evropi stvaraju države. Jezici stvaraju narod. Господин Ристич, ако македонското прашање е клучно и единствено нерешено, тога зошто распадот на СФР Југославија не почнува со македонското прашање? Pa zato što oni koji to znaju obezbeđuju da se to nikad ne desi tamo gde je najopasnije. Znači, kad je krenulo nasilno razbijanje Jugoslavije, ja sam to 1988. godine u jednom intervju u Beogradskom jednom časopisu Dugi rekao da će, kad počne džumbus da se događa, prvo će Amerikanci doći u Makedoniji. I svi su dotrčali da me pitaju zašto sam ja to rekao, ko je meni to rekao, dakle ja to znam, ja sam im rekao tadašnjim makedonskim rukovodiocima koji su uporno htjeli sa mnom da razgovaraju, da me pitaju ko mi je to rekao. I Tuporkovski, i Lazarovski, već kako su se svi oni zvali, skupili smo se jedno veče tu u makedonskoj vili u Užičkoj ulici. Šta je, kako? Ja sam rekao, vi niste ljudi normalni, pa vi znate istoriju svoje zemlje, razumete zašto je to važno, pa moraju tu da dođu, da obezvede da tu ništa ne bude od onoga što ne sme da bude. I od tada Amerikanci sede tu. Od tada. Eto, od kraja 80. godina praktično, za vreme čitave krize u Jugoslaviji, za vreme svih tih užasnih, glupih ratova i svega, Amerikanci su uvek obezbeđivali da tamo ne dođe ni do čega. Ne samo to, nego je i Jugoslovenska narodna armija koja je bila jedna eminentno NATO armija u svojoj operativnoj zoni. Ona se, na osnovu sporazuma koji su unutar NATO i vojnih planova, ona je organizujući slovenačku državu i vojsku, hrvatsku državu i vojsku, rat u Bosni koji je trebao NATO obezbedila da u Makedoniji posljednji puščani metak bude iznesen napolje. Ne samo radar na aerodromu, nego šalteri sa zidova. Znači da ne ostane ništa što može da izazove bilo kakav sukob u Makedoniji, jer tamo ne smije da dođe ni do kakvog sukoba. I taj sukob je sprečavan i prisustvom američke vojske, kao Ujedinjene nacije, ne znam NATO, ne znam šta, izlaskom Jugoslovenske narodne armije iz Makedonije sa svim svojim efektivima, vojnim i tako dalje, i sa stvaranjem jedne makedonske vojske koja će obezbediti kao sa makedonskom policijom makedonsku državu. I to je trenutak u kojem se JNA povukla iz Makedonije i ostavila Makedoniju u vojnom smislu praznu.
Dobro, to referendumsko prašanje. 8. septembri 1991 godina, Nezavisna Republika Makedonija so možnost ili so pravo da stapi v союз со останатите нели држави на поранешна СФР Југославија. Секогаш го третиравме како двосмислено, има некоја византиска и троштина во тоа прашање, како Киро Глигоров да гледаше малце понапред, што може да се случува во Македонија. Ви видите, Балканската федерација пропаднала бидејќи не се знаел кој треба да биде хегемонот, кој треба да биде главен, дали да биде Јосип Брз Тито, дали да биде Ѓорги Димитров или Енвер Хоџа. I Stalin. Да, Stalin preko njih. Stalin preko njih, što je Tito bilo neprihvatljivo i što je on naravno na kraju izašao iz te priče. И сега македонското прашање всушност се актуализира со она тиранска платформа и они договори со Бугарија, где сите се има залетено во договорот или по договорот со Грција, меѓутоа двата клучни договори се тиранската платформа, кој што треба да го регулира албанското прашање во Република Македонија и договорот со Бугарија. Или тоа што Васил Тупурковски окажуваше, не знам уште пред 20 години, пред 25 години, за албанското прашање и за односите на Македонија со соседите. Како времето да го потврдува Васил Тупурковски. Ali prvo i osnovno, izlazak JNA iz Makedonije ostavio je otvoren prazan prostor. Ja se sećam kad sam vodio skupštinsku delegaciju Savezne Republike Jugoslavije na sastanak u Skoplju ja sam bio u jednom periodu predsjednik tog spoljnopolitičkog odbora Savezne skupštine Jugoslovenske i mi smo imali te razgovore. Ja sam tada njima rekao u Makedoniji, u Skoplju sam rekao ljudi, vi morate jako da budete pažljivi i oprezni zato što jednoga dana pitanje Makedonije biće rešavano, pitanje Kosova biće rešavano na račun Makedonije. I vodite računa, to je jedna budućnost koja je vrlo izvesna. Ono što se u Makedoniji događa svih ovih 20-25 godina jeste jedna situacija da ta zemlja, taj narod, ta država budu bespomoćni u rukama drugih. Prvo JNA izlazi, odnosi svo oružje. Oni kažu zašto su nam sve odneli? Pa odneli su zato da ne bude rata. Tamo gdje hoćeš da bude rat kao u Bosni, tamo unose svo moguće oružje, svu moguću municiju sa svih strana, pa onda se organizuje taj rat. Pa se daju kadrovi. JNA je dala i sa sve tri strane, i srpsku, i hrvatsku, i muslimansku, dala je kadrove, oficire i sve ostalo, dala municiju, dala oružje, sve došlo iz Hrvatske, iz Mađarske, sa svih strana i onda se tamo ratovalo jer je to bilo potrebno NATO-u da opstane. U Makedoniji sve je izneseno napolje. Ne sme da dođe ni do čega. Zašto je to važno onima koji upravljaju tom situacijom? Njima treba kriza. Njima treba nerešena situacija. Njima treba ta napetost između Makedonaca i Albanaca u Makedoniji da se može taj sukob kontrolisati, upravljati, zaustavljati, pokretati, davati zeleno svetlo, stavljati crveno svetlo, udarati po prstima, vraćati. Uvek je postavljan neki problem koji je nešto zbog čega mora da se interveniše s polja. Da li je pitanje granica? Tobož, Grčka ne priznaje ime Makedonije. A kao Jugoslavija ima problem sa Makedonijom oko te granice. Nekako 3 sela, dva brda i ne znam šta, manastir Prohopčinski, pa kao ta granica nije kao rešena. To je kao otvoreno pitanje tobož. Nikada Grčka i nikada Jugoslavija, Srbija nisu imale teritorijalne pretenzije prema Makedoniji u toku čitave te krize. Pretenzije su dolazile teritorijalne sa strane Albanije i sa strane Bugarske. Bugarska uvek kaže istočna Makedonija, to je prirodno bugarsko, zapadna Makedonija i po stanovništvu i po ne znam čemu, tu pretenzije ima Albanija. Grčko pitanje oko imena i spor sa Jugoslavijom oko granice su obezbeđivali da tamo bude strana vojska, Ujedinjene nacije, NATO, Amerikanci, tako dalje, da spreče ono što je u stvari prava pazna, to teritorijalne pretenzije. Pa je vremenom došlo do toga da se to pitanje granice sa Jugoslavijom reši kad je trebalo da se reši. To je jedno smešno pitanje, u stvari beznačajno, nema stvarno problema. A pitanje imena sa Grčkom
je također sada aktuelno da bi se držale ove teritorijalne pretenzije po strani. Šta to znači? To znači da postoji nekakav Amerikanac koji se zove, ne znam, Matthew Nimitz. Jeste. Taj sedi tamo i on godinama kao upinje se da reši taj problem. Su imeto. Kako rešava problem? Pa kao demokratizacija. Znate, to je demokratizacija, to je jedan proces koji ima za cilj samo da što duže traje, da se nikad ne reši. Demokratija je prosta stvar. U petak se dogovori demokratija, u ponedjeljak se ostvari demokratija. Jednostavno, zna se šta je. A demokratizacija ne, to traje, pa traje. Pa mi to znamo iz Jugoslavije iz 70. godina. Uvijek smo pravili viceve na račun demokratizacija umjesto demokratije. Tako se rešava i pitanje Makedonije, da se ne reši. Znači, da traje i da uvijek omogućava spoljnom faktoru, onome koji je zainteresovan u toj stvari, a koji je tu da kontroliše taj proces, da se ta stvar ne reši dok god njima ne treba, a njima uopšte ne treba da se reši. Njima ne treba da se reši napetost između Makedonaca i Albanaca, njima ne treba da se reši napetost oko imena sa Grcima, njima treba da oni budu tamo, da postoji kriza kojom oni mogu da upravljaju i da ne dozvole da im se druge velike sile, Rusi, Kinezi i ostali umešaju u tu stvar. Prema tome... Ne, mislite da ime to nema da bude rešeno? Deka ne Pa treba kako da bude rešeno? Pa dobro. Pa kako da bude rešeno? Nije Smenom, pod seriozno pa ceo cirkus oko smene vlasti kako se zove u Makedoniji. Ovo VMRO, pa umjesto njega taj kako se zove Zaje, pa ne znam šta, mislim, cela ta priča, sve to mimo svake regularnosti, mimo svega zajedno, sve to na silu i to menjanje režima, kako se inače radi po svetu, sve to ima za cilj da stvori jednu situaciju koja je nemoguća, u kojoj sad Albanci koji ne mogu da drže tu stvar u svojim rukama, faktički drže tu stvar u rukama i sad sa njihovim glasovima, sa glasovima nekakvih potkupljenih poslanika se postižu neka politička rešenja koja su kao tobož rešenja. Poznamo li sve to besmisleno, pošto je jasno da na sljedećim izborima Ciprasa više nema, koga su Amerikanci instalirali u Grčkoj, više ga nema, on ne može dobiti više ni opštinske izbore u Grčkoj. Vratit će se nova demokratija koju uvek instruiraju za razliku od socijalista ili od Pasoka ili od ovoga Ciprasove te partije. Njih uvek drže Amerikanci, ove drže Nemci, Evropa i sad će sljedeća stvar biti da će Grci glatko odbiti to i ne pada im na pamet da to prihvate. Onaj ko to sve organizuje vrlo dobro zna tu stvar. Zato to i radi na taj način. Radi sve to što treba u Makedoniji da sve te... Koja je razlika između VMRO-a i između ovih drugih? U čemu je problem? Sa stanovišta, kada ja gledam to iz Beograda, meni to smešno sve zajedno. Oni jedni i drugi ubiše se priznajući Kosovo na svoju štetu. Na štetu onoga što će se u Makedoniji u buduće događati. U čemu je cela priča oko imena? Kao demokratizacija, samo da što duže traje i da dalje daje mogućnost nekome da u tome interveniše, da bude glavni, da bude presuditelj, da određuje, da postavlja, da smenjuje, da dovodi, da odvodi. To je, mislim, sve komično i strašno. Ristić, ima li teza дека Cija je rasturila Jugoslavija? Vi biste prijatelj, mislim дека ste ušte prijatelj sa Vasil Topurkovski. I imate neka malce porazlična teza. Nisam ja vidio njega 20 godina. Дека Rusite mnogo poveke učestvovali u rasturanju Jugoslavije, koliko što to pravila Cija. Ne, ja tu samo govorim da je to revanš, jer Jugoslaviju su 2 puta u istoriji pravili Amerikanci. I posle Prvog svjetskog rata na Versajskoj konferenciji i posle Drugog svjetskog, mislim u toku Drugog svjetskog rata, mislim Tito je dat od Kominterne Amerikancima da napravi taj ustanak i ono što je Amerikancima trebalo u Europi, što je bio njihov uslov da uđu u rat. Ali to je jedna druga priča koju sam ja više puta ispričao. Međutim, ono što se kasnije događalo i sve ono što je stvaranje balansa između Zapada i Istoka, Jugoslavija kao zemlja koja je centralna zemlja tog balansa, zemlja koja će pokrenuti čitav proces dekolonizacije Afrike, Azije, Latinske Amerike, kroz pokretne svrstavanja, sa mandatom obe velike sile da to radi i sve to zajedno, sve je to trajalo dok je Tito bio živ. Onog časa kad Tita više nema, svi su zauzeli startne pozicije da zauzimaju taj prostor
I tu je ruski revanš, ono što ja uvijek ponavljam, mnogo teži od nemačkog revanša. Ne bi Nemci odvajali Sloveniju i Hrvatsku i rasturali Jugoslaviju da nisu imali zeleno svetlo od Jelcinove Rusije, od Rusije koja je uvek Rusija, koja ima svoj svetski interes svog svjetskog gospodstva kao svaka velika sila. Ona ima svoje razloge, ona ima svoje legitimne razloge da se instalira, plasira, kao i ovi drugi. Ovi dolaze sa ne znam koliko hiljada kilometara, ovi su tu preko puta odmah. I oni su sad instalirali se kod nas, evo ih u Makedoniji više, ali sad su na Kosovu napravili. Cijela priča oko Kosova je to, nije priča oko Kosova, ne znam šta, Albanci, šta njih briga za Albance. Kosovo, to je priča o Panami. Evo, sad ću kratko da vam ispričam. 1900. godine Theodore Roosevelt, koji je bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedan značajni diplomata, najznačajniji diplomata u istoriji Amerike, John Hay, njih dvojica su organizovali ustanak u Severnoj Kolumbiji. U Severnoj Kolumbiji se pojavio ustanak separatistički koji je odvojio Severnu Kolumbiju od Kolumbije. Pomoć je došla od američke i sa Wall Streeta i od vojske i od svih da se taj deo Kolumbije odcepi. Taj deo Kolumbije se odcepio, 1903. proglašena je država Panama. Sve isto kao na Kosovu. Uz pomoć američkih novca, vojske, logistike, svega napravljena je nova država da bi se dala koncesija na 100 godina za Panamski kanal. Jer je trebalo spojiti Atlantik i Pacifik i napraviti jedan novi put pomorski, umjesto da se ide oko ognjene zemlje skroz dole oko Južne Amerike, da se tuda može prelaziti iz jednog u drugi okean. I praktično to je bila država kojom je upravljala jedna američka korporacija koja se zvala Panamski kanal. Iza toga prošle su decenije, to je sve bilo uredno, bez ikakvih problema. Ta država Panama kao američka tvorevina je služila američkim interesima, uvek je Južna Amerika bila američko dvorište i sve to u najboljem redu, dok se u Panami nisu pojavili ljudi koji su rekli čekaj polako, pa ipak Panama, Panamski kanal, Panamcima, Panami i tako dalje, taj se zvao general Torrijos, vrlo brzo je stradao u avionskoj nesreći, koju mu je namestio nekakav podoficir koji se zvao Noriega, koji je opet rekao, ja sam sad velike zasluge stekao, ja ću sad malo isto da ovo sa drogom radim. Što zaradi to samo DEA, Amerikanci i ostali? Malo i mi da radimo iz Paname. Toga je koštalo zatvora u Americi. To je veoma poučno za posmatranje onoga što se na Kosovu događa. Ista priča, na isti način će se i završiti, isti će završiti po zatvorima kad bude trebalo i kad dođe vreme. To je odcepljeni deo, okupirani deo Srbije, koji je pod kontrolom jedne strane vojske iz razloga koji su veoma važni sa geopolitičkog stanovišta, sa strateškog stanovišta, jer ko kontroliše Kosovo, on može da kontroliše istočno pitanje. Može da kontroliše Makedoniju. Uz pomoć albanskog faktora, pa onda muslimanski faktor, pa Bosna, pa raj za svakoga ko hoće da u toj stvari mešetari, traži svoje razloge. Sad se pojavila jedna druga stvar. Prvi put u istoriji Rusi su rekli čekaj, polako, dobro, u redu, znamo. Vi ste hegemon tu, od uvek ste na Balkanu, vi ste zamenili i Vizantiju, pa Otomansku imperiju, pa kada Engleska i Francuska nisu mogli tu da se umešaju, stigli su Amerikanci i zaseli su na jugoistok Evrope. Spajkanova doktrina kaže ko kontroliše jugoistok Evrope i sever Evrope, znači Norvešku i Moravsko-Vardarsku dolinu, taj kontroliše Evropu. I oni sede tu da to kontrolišu svojom vojnom silom. Ali su Rusi došli i rekli čekaj, polako. I mi se tu nešto sada pitamo. Pa eto imamo humanitarni centar u Nišu, pa ćemo uskoro imati Kineze koji kažu ne možete nas zaustaviti, mi moramo da napravimo prugu i brzi put od naših luka u Solunu i u Pireju i moramo da vozimo našu robu kuda? Moravsko-Vardarskom dolinom, kuda se od uvek išlo, mora se ići za Evropu i tako dalje. Prema tome, eto ih, svi su tu, i Rusi, i Amerikanci, i Kinezi, i mi sad kao se mučimo da rešimo naša pitanja. Nemamo mi šta da rešavamo naša pitanja. Niko nas ništa ne pita oko toga. Niti bilo ko nama kaže, vi morate da se opredelite, vi morate ovde, na primjer, Srbiji ili Makedoniji ili bilo kome, čak Albaniji, Grčkoj, ako im kaže, vi sad morate ili ovamo ili tamo,
niko ne može ni tamo ni ovamo. Svi moraju da budu i tamo i ovamo, da sede na 2 i na 3 stolice, jer toliko stolica ima. Kogod se opredeli za jednu stolicu, izgubit će glavu. Nema priče, to je prosto. Znači, to je lekцията на Тито. Ти им кажуваш да и не едните на другите. Jasno. Da jasno, balansiraš. Jasno, Da i ti si nisi, servo- i da nisi si servo pritom volan. američki čovjek, niti si ruski čovjek, nego si Jugosloven koji se bori za svoju zemlju i zato zna da mora da radi s jednima, mora da radi s drugima, mora i jednima i drugima da pokaže zube kada treba. Nikad ne treba zaboraviti, Tito je oborio 2 američka aviona sa vrlo visokim vojnim rukovodioцima američke vojske kad su preleteli vazdušni prostor Jugoslavije. Pored opomena su preletali bezobrazno i bahato, 46. i 47. On je oborio 2 aviona, izginuli su generali i pukovnici američke vojske. Ali Tito je imao 1 milion vojnika. Tito je napravio svoju pobedu i revoluciju i državu je napravio i imao je 1 milion vojnika i Amerikanci su došli i rekli jel treba neka pomoć da vas spasavamo od ovih koji hoće da vas napadnu, od Rusa, od satelita ruskih i tako dalje. Pa je tako Jugoslavija polako ušla u NATO, što je bilo jasno već 40. godine, 41. da će tako ići taj razvoj. Amerikanci su podržavali partizane do jajca, bez Rusa. Rusi nisu ni misiju slali kod. Rusi su imali kod četnika, kod Draže Mihajlovića su imali svoje agente Kominterne, Dragišu Vasića i razne druge. To su stvari koje je jedna nepoznata istorija. Kod nas se to stalno sa tim izmišlja, laže, priča kako kome treba od danas do sutra za aktuelne političke prilike. Naša istorija je jedna vrlo komplikovana stvar koja još uopšte nije protumačena. Naši istoričari se bave dnevnim glupostima. Oni neće da potraže prave dokumente, neće da odu u arhive u Vašington gde su pravi dokumenti u tome kako je stvarana jedna i druga Jugoslavija, gde su prava pitanja oko istočnog pitanja, oko Makedonije, da vide šta je to sa Grčkom bilo, šta je to bilo sa Markosovim ustankom, šta je sa egejskim Makedoncima, zašto je čitav taj narod. Pa to je etničko čišćenje. Prvo veliko etničko čišćenje posle onih čišćenja koji su nastali posle Prvog svjetskog rata, kada su ti milioni Turaka otišli, kada su Grci došli iz Male Azije, kada su Turci otišli iz Grčke. Istorija etničkih čišćenja u ovom delu sveta je jedna stvar koja ne počinje juče. To od uvek traje i od uvek se tome pribegava i velike sile to rade nemilosrdno. Имате теза дека всушност источниот лагер или тој советски блок не го растурат американците, туку го растурат самите руси, односно Москва. И тоа го прави врз база на одредено обмислување. Ne možemo o tome u 5 rečenica. To je komplikovana stvar. Znate, to je jedna priča o opstanku jedne velike imperijalne sile koja je počela da nastaje još u vreme Petra Velikog. To je ruska država koja je umeđu vremenu imala tu veliku revoluciju, koja je umeđu vremenu postala Sovjetski savez, koja je imala to ogromno prostranstvo koje je još od vremena Petra Velikog se širilo u Aziju i sve te azijske republike, ali za bezbednost i za sigurnost Evropske Rusije bilo je neophodno po tadašnjim strateškim konceptima da se stvori jedna tampon zona, nekakav cushion, jastuk, kako bi rekli na engleskom, zona, jedna tampon zona koja će obezbeđivati te ogromne, dugačke, 1000 kilometara duge ruske granice. Rusija kao kontinentalna zemlja uvek imala problem tih ogromnih, dugačkih granica. To nije ostrvo kao Engleska, ili to nije ovaj kontinent kao što je Amerika. To je jedna kontinentalna zemlja koja ima 1000 kilometara granica koje je teško i skoro nemoguće braniti. Staljin umire tada 53. godine. 53. godine i na prvoj sednici Politbiroa NKVD podnosi izveštaj. Berija, šef NKVD-a, podnosi izveštaj Politbiro u kojem kaže ili se moramo osloboditi kolonija u Istočnoj Evropi koje nas parazitski uništavaju i isisavaju supstancu ekonomskog Sovjetskog saveza. Sovjetski savez to ne može izdrži ili isto tako moramo se osloboditi
azijskih republika koje rastu eksponencijalno sa neruskim stanovništvom. Te dve stvari, ako Sovjetski savez ne reši, neće preživjeti sljedećih 20-25 godina. Naravno da je Berija uhapšen sutradan. Došli su na sednicu politbira Žukov i Hruščov. Žukov sa otkočenim pištoljem, uhapsili su Beriju i on jeste bio zločinac koji je formirao te logore i ta čuda, organizovao to masovno ubistvo miliona ljudi, ali on je zbog toga ubijen, a ne zbog gulaga, ne zbog logora. On je ubijen zato što je predlagao demontažu Sovjetskog saveza, demontažu imperije. To je onaj plan koji će sprovesti sovjetske službe od vremena Andropova pa nadalje, preko Gorbačova do Putina danas. To je ta ogromna epohalna reforma koja će se dogoditi u Sovjetskom savezu. A ono što je Rusija u međuvremenu uradila na Balkanu sa Jugoslavijom, to je deo cijele te stvari. Kao što Jugoslavija nije mogla da opstane u času kada se formira Europska unija, nemačko-francuska država, imperijalna, sa imperijalnim ambicijama, ne može Jugoslavija da opstane. Isto tako, sa reformom u Sovjetskom savezu, pretvaranje Sovjetskog saveza u Rusiju, u Rusku federaciju, ne može da opstane Jugoslavija, jer Jugoslavija je produkt jedne druge geostrateške pozicije. Svetsko-istorijska pozicija Jugoslavije uvek je vezana, uvek je bila vezana za prisustvo Sjedinjenih Američkih Država kao europske sile. Ako Nemci i Rusi po svom sporazumu u kojem Rusi pomažu i omogućavaju ujedinjenje Nemačke i eliminaciju ovih lagerskih zemalja, stvaranje njihovog odlaska, sve te takozvane somotske, ne znam kakve revolucije, sve su to budalaštine. To su sve operete koje su organizovali Rusi. Oni su pustili istočne Nemce preko Mađarske da uđu u Nemačku. Tako je pao Berlinski zid i sve te stvari. Amerikanci, siroti, nisu znali šta im se događa. To što su im Rusi i Nemci tada pripremili i sproveli, za njih je to bilo apsolutno šokantno. I oni su odjednom shvatili da su nigde. Da NATO više nema razloga da bude u Evropi, da Rusi povlače 2,5 miliona vojnika iz Evrope, da njihovi 600.000 vojnika u Nemačkoj su nepoželjni, da im Genscher šalje telegrame, šta čekate, idite, nas više niko ne ugrožava, šta ćete nam vi više ovde? I to se svelo na to da danas mi imamo jedan sasvim drugi proces. Nakon što je Jugoslavija nestala, nakon što su stvorene te male sve banana državice gde je bila Jugoslavija, od Makedonije do Slovenije, one su sada raspoređene, nešto u Europsku uniju, nešto ni na nebu ni na zemlji kao Makedonija i Bosna, Srbija koja je i bombardovana i uništavana i sve ostalo i dalje se nalazi u nejasnoj situaciji gde će i šta će biti s njom, a oni su zaseli, sve velike sile su tu, mogu da se igraju svojih lepih igara, mogu jedni drugima da prave zvrčke, da nameštaju, da pregovaraju i na kraju će sva ta pitanja tobož da rešavaju na nekoj velikoj međunarodnoj konferenciji. Očekujete međunarodna konferencija? Naravno, pa nema drugog načina. Pa što bi oni to drugačije radili? Ali ni ta međunarodna konferencija neće rešiti ništa. Ona će ostaviti uvek otvorena pitanja za nastavak krize. Jer jedino što njima treba, to je kriza. Njima ne treba da se ništa reši. Ako se reši, šta će oni tu? Ovaj model na Soros ili ta imperializacija koja se случва на овој простор, вие сте вклучени на почетокот во една таква приказна, излегувате многу рано таа приказна, меѓутоа стана нели таа флоскули дека вие, Мира Марковиќ, сопругата на Милошиќ, сте први кои го носа Сорос на Балканот. Меѓутоа моделот моделот дека Мира Марковиќ, сопругата на Слободан Милошиќ, е прва која го носи Сорос Ма на nije Балканот. tačno. Да, тоа во Белград се тие Ma, tja je gluposti, to nema veze. Nikakve kakvi Mira Marković Soros. Ko jeste. Интересен е моделот на кадровско екипирање, на персоналните решења како се инсталирани по целиот Балкански полуостров. Ali to je koncept. To je koncept. Amerikanci, oni od uvek znaju i imaju, i to otvoreno govore, oni kažu nemoguće je raditi sa ovim desničarima, nacionalistima, sa ovim raznim disidentima u Evropi. Od Poljske pa nadalje sa njima je nemoguće raditi. I sa komunistima se uvek odlično radili. Amerikanci su uvek odlično radili s komunistima. I kad su pravili te Soros enklave svuda, ta otvorena društva, cela ta
tobožnja priča koja je pomagala onaj dogovor između Bžežinskog i Vojtile o tome da se stvara to civilno društvo i da se cela ta stvar na taj način razvija, da ne ulazimo u to. Ideja u Jugoslaviji uvijek je bila da se svuda na čelo Soroševih tih komiteta postave levičari, 68-aši. Pa od Slovenije pa do Makedonije, ne treba da vam nabrajam imena, sve znate. Mislim, sve znate od Sonje Lihtu u Beogradu, Zdravka Greba u Zagrebu, ovoga Mlačnika ili kako se Moćnika u Sloveniji, do mog kolege Vlade Milčina u Skoplju. Sve su to levičari koji završavaju na američkoj plati taj posao. Jer Amerikanci s njima hoće da rade, neće da rade sa drugima. Oni neće da rade sa nacionalistima, sa desničarima, sa fašistoidnim, evo, Puhovski u Zagrebu, ili mislim, sve je to isto. To je ta priča. I to je logično. Oni znaju, zato to tako rade. Vidite, ima dva вируси кои последните 150 години се пуштени тука на Балканот. Едните го пуштат русите, вторите го пуштат американците. Вирусот на голема Бугарија, или Бугарија која излегува на три мориња, и на голема Албанија. И тие се во моментот единствено ефективни. Бугарите се уште мечтаат за голема Бугарија, или Сан-Стефанска Бугарија, и тоа се рефлектира по македонското прашање. Албанците, тоа е се уште таза и нова идеја, мечтаат за таа голема Албанија. Ja mislim da je tužna sudbina onih koji veruju u te mitove. I Bugara i Albanaca. O velikoj Bugarskoj ili o velikoj Albaniji. Isto kao što je mučna sudbina onih Srba koji misle da je velika Srbija neko rešenje. Jugoslavija je bila rešenje, a Balkanska federacija je bila rešenje za sve. Nema Balkanske federacije, nema rešenja. Nema Jugoslavije, nema rešenja za Srbe. To je prosto kao pasulj. Sve te druge priče su koještarije. To je sve služenje interesima velikih sila. Naravno da je ruska koncepcija uvek bila bitka za to da se Bugari dobiju na svojoj strani. Isto tako i Zapad je uvek pokušavao da Bugare dobije na svojoj strani, jer to je put do Bosfora, to je put do Azije. Uvek se kroz Srbiju prema Bosforu išlo kroz Bugarsku i dole na jug, kroz Vardarsku dolinu do Egejskog mora. Ono što je osnovno u toj celoj stvari jeste da su Rusi bili izbačeni iz te igre prosto oktobarskom revolucijom. Oni nisu mogli tome da učestvuju. Nemci su dva svetska rata pokretali da reše svoj izlazak u Aziju. Takozvana Bagdadska železnica. Takozvani Berlin, od Berlina do Bagdada. To je od uvek ta priča ista, ali ne može se to realizovati, a da se ne prođe kroz Srbiju, da se ne prođe kroz Makedoniju, a da se ne prođe kroz Bugarsku. Zato je to uvek, to istočno pitanje ključno, zato što se fizički ne može stići. Moj otac je bio vojnik. Kad sam bio dete, on je meni objasnio. Jeste, postoje atomske bombe, postoje avioni, postoje bombardovanje, sve, ali jedna teritorija se ne može osvojiti dok pešak ne stane čizmom na tu teritoriju. Sve ćeš da uradiš i da baciš bombe, ali na kraju mora vojnik da dođe da stane nogom na to područje. Pa zato je važna Moravsko-Vardarska dolina, zato je važan Bagradanski tesnac, zato je ta igra uvek između te, ne znam, sad Stefanska Bugarska, te, ne znam, Velika Albanija, te, ne znam, Velika Srbija, te, ne znam, Hrvatska nezavisna, sve su to gluposti. Sve to ne rešava ni jedno od nacionalnih pitanja na Balkanu. Босна, Косово и Македонија. Тоа се горе-доле три нестабилни региони или жаришта. Ne, to je Bogom dana kriza. Намерно. Da bi se moglo upravljati tom krizom. Само во Македонија нема плави шлемови. Или меѓународни сили за интервенција. Nema više. Нема веќе. Има во Босна, има во Косово. A zašto nema? Ке мора ли? A zašto nema u Makedoniji? Pa nema zato što postoji baza Bond Steel na Kosovu.
Oni to raču. Pa to je kontrola, šta vam je. Pa nema... preko koje влегуваат 2001 Pa година. sve što диво treba, населje, pa uvek, pa nikad, 2015. pa nema potrebe da bude u Makedoniji. Dole Grčka je član NATO-a, je li tako? Albanija je član NATO-a, Bugarska je član NATO-a i postoji Kosovo kao teritorija okupirana na koja se kontroliše sopstvenom vojnom silom. Значи, господин Ристич, вие очекувате дека ова криза не само што нема да се решава, туку ќе се стимулира подолго да трае, да биде Pa нерешлива. nema interesa. Ko ima interesa da reši tu krizu? Onog časa kad reši krizu, šta će on tu? Не е Evo, потреба. pogledajte šta se događa sad. Opšte svetsko pitanje, evo sad će, na primjer, ne znam, ova proslava 100 godina pobjede u Prvom svjetskom ratu, to sad u Parizu, svi se skupljaju tamo, pa hoće li Trump i Putin razgovarati ili neće razgovarati, pa ne znam šta. U međuvremenu kompozicije već mjesecima vozova voze haubice, rakete, municiju, vojsku, sve u Njemačku. Pa onda iz Njemačke u Baltičke zemlje, u Poljsku, pa ne znam Češka, pa ne znam Rumunija, pa ne znam... O čemu se radi? Kao tobož napinje, sad će kao da bude rat, kao opasna i situacija, ne znam šta, pretnje, ovo. Ko je lud da ratuje sa Rusijom? Ili Rusi, zašto bi bili ludi ratuju s Amerikom? Ko je normalan uopšte da misli o tome da se tu ratuje? Ne. Vrši se reokupacija Nemačke. Nemačka je u haosu i u panici. Nemačka je ponovo zasuta američkim oružjem. NATO se vraća u Nemačku, dakle je bio izbačen nogom u guzicu. U tome je ceo problem. Kao dolaze na ruske granice, pa ne dolaze na ruske granice, nego dolaze u Nemačku. I tamo gde sada ima 6.000 vojnika, a bilo je 600.000 vojnika u Nemačkoj, američkih. Oni se sad vraćaju. I vraćaju se i ko od toga dobija nervni slom? Dobijaju Nemci. Pa šta je propast politike Merkelove i cela ova stvar? Pa tu se radi zapravo o povratku Amerikanaca za uzimanje strateških pozicija u zapadnoj Evropi. Radi se o reokupaciji zapadne Evrope. 50 godina su Rusi i Amerikanci držali zapadnu Evropu i istočnu Evropu pod okupacijom. Rusi su rekli, mi sad imamo naša posla, mi sad više nećemo time se bavimo. 2,5 miliona vojnika su povukli iz istočne Evrope, doveli te sve vlasti od Poljske, od Jaruzelskog pa do Bugarske. Mislim, pustili su Amerikanca da preuzmu sve to, natovarili su im ih. Ajde sad ih vi malo hranite, izdržavajte, vi se njima bavite, vi trošite pare na njih i tako dalje. Mi ćemo da se bavimo našim poslovima. A naši poslovi su da napravimo ovo što je današnja Rusija. I to je posao koji je urađen. A Nemačka odjednom koja je uložila ogroman napor da se sa Francuskom složi, da naprave francusko-nemačku Evropu, da naprave Evropsku uniju, dali su Englezima sve popuste za socijalnu kartu da ne moraju, dali su Francuzima kredite ogromne da francuski franak održe pre nego što je uveden euro. Zatim su uveli nemačku marku, nazvali je euro u celoj toj Evropi, jel? I sad su došli u situaciju da im se ovi vraćaju. I ponovno im se tovre na glavu. U budžetu američkom za ovu godinu vojnom, od, ne znam, 700 milijardi, ne znam, 730 milijardi dolara, od toga 6 milijardi je odvojeno za jačanje prisustva u zapadnoj Evropi. 6 milijardi. A da ne pričamo o svemu ostalom što se tamo nakrcava kao vojni efektivi, kao naoružanje, svi ovi manevri, sve ove stvari. Nije to upereno protiv Rusa. Zašto bi bilo upereno protiv Rusa? Pa oni moraju da se dogovore među sobom kako će da vladaju svetom. To je upereno protiv Evrope koja hoće po svaku cenu da bude sila. Ne može da bude sila. Ne može, možda bude ekonomska sila, ali ne može da bude, Nemačka nema atomsku bombu, Nemačka nema vojsku, Nemačka nije u stanju da sebe vrati na pozicije koje bi omogućile da bude sila. Niti Amerikanci, niti Rusi neće nikad dozvoliti Nemačkoj više da ima vojsku. Nikada u istoriji. Po celu svjetskog rata. Пред 3 недели лидерска средба, 4 премиери или председатели на Србија, Романија, Бугарија и Грција. Ето. Најавот кандидатура за светско првенство. Па да. Тоа е нуклеус на нова православна унија. Нема Македонија, нема Република Српска,
Pa nema, pa nisu. Makedonija i Republika Srpska se u tome ne računaju. Kao ni Kosovo. To su sve teritorije. To je nejasno. To je otvoreno. To se drži otvorenom da bi se ovo drugo moglo napraviti. I sad šta imamo? Imamo Rumuniju, imamo Bugarsku, imamo Grčku i imamo Srbiju. Jel? Pa nema Dimitrova i nema Tita, ali ima Balkanske federacije, ima nekakve zajednice naroda u jednom mogućem trenutku, nekada kad nekome bude trebalo, na nekoj međunarodnoj konferenciji da se nešto dogovori, da se to napravi. Mislim, od svih tih zemalja Grčka je bila još pod građanskim ratom kad je Jugoslavija ulazila u NATO, koji još nije ni postojao. Bez Turcija, to se prva i vtorata Balkanska vojna. Državite kuće su vole. Pa evo nas. 110 godini podocno. Pa jeste, ali šta je Turska? Šta je problem sa Turskom? Šta je sad sve ovo što se desilo? Šta se desilo u Siriji? Šta su Rusi uradili u Siriji? Zašto je rat u Siriji uopšte? Pa Katar ima najveće rezerve i najveći izvoznik prirodnog tečnog gasa, u stvari ovog gasa koji je napravljen da bude teči da bi mogao se transportuje, jel? Pa čim je Katar krenuo da radi na tome da napravi gasovod koji će ići preko Iraka i preko Sirije do Turske, pa zatim u Evropu, pa tog časa su Rusi se iskrcali u Siriji i rekli ček, imamo mi naš gas, ne treba nama gas iz Katara ovamo. To je cela priča o Siriji, da mi svi pričamo ne znam šta. Amerikanci hoće da prave taj drugi gas. Zašto se prave gasovodi? Te južni tok, te ne znam da li je ovo, da li je ono, gasovodi služe da se postavi svoja vojska koja će da održava taj gasovod. Znači, plasiranje svojih vojnih efektiva tamo gde se tobož pravi gasovod. I onaj gasovod Nabucco, koji nikad nije imao ni jedan gram gasa, ni odakle, ali je imao plan da se postavi taj Nabucco gasovod i da se to instalira vojska uz taj gasovod. I to je cela priča. Svi ti gasovodi su samo pitanje kuda će proći, iz toga mi razumemo šta će se dešavati geostrateški. Ako prolazi kroz Moravsku dolinu, pa mi znamo šta nas čeka. Zašto su Rusi seli na Pasuljanske livade i na Bagdanski tesnac? Pa zato da tu da ne može da prođe ništa sem njihovog gasovoda. Samo njihov gasovod tu može da prođe. Ista stvar je sa Makedonijom. Hoće li Kinezi napraviti tu prugu? Hoće li Kinezi napraviti taj autoput? Hoće li ta stvar ići sada? To neko mora da se o tome dogovori. Sa kim? Pa s Amerikancima koji drže vojsku tamo. Kako oni da zaustave Kineze u toj stvari? Pa tu je ozbiljna priča, nije u Južnom Kineskom moru. Tu se radi o tome ko će držati Evropu pod kontrolom. Kinezi, oni imaju vremena, njima se nikad ne žuri. Oni sve računaju na 100, 200, 300, 500 godina. Oni su sada stotine milijardi što su napravili, oni će uložiti u Evropu, daće svakome kome šta treba. Svuda će napraviti, nikome neće postaviti političke uslove, kao u Africi. Ja sam u Namibiji razgovarao sa Semom Nojomom, predsjednika Namibije, on je studirao ovdje u Beogradu, jedan sjajan čovjek, kome tamo prave 1000 problema, ovi sa Harvarda, predsjednici vlade i ostalo. On kaže, Kinezi spasavaju Afriku. Ja kažem, zašto, Sem? Pa kaže, Kinezi spasavaju Afriku zato što daju sve na 50-50, joint venture, dovode svoje ljude, rade tiho, završavaju poslove i ne postavljaju nikakve političke uslove nikome. To se nikad u Africi nije desilo. Prvi put Afrika ima preko puta strance koji je ne kolonizuju, koji gradi infrastrukturu, pomažu, industrializuje, daju je mogućnost da se nahrani i tako dalje, a ne postavljaju političke uslove. Pa to je politički mnogo jače, snažnije od svih ovih imperijalnih idiotizama koje tamo sprovode i zapadne evropske sile i Amerika i svi ostali. To funkcioniše, to uspeva. I to će isto se dešava u Evropi. To što su Kinezi uradili u Africi i kako su oni sad polako došli do situacije da se oni pitaju tamo na način na koji se više niko ne pita u Africi sem njih, u Crnoj Africi, u podsaharskoj Africi, to će isto se desiti s Evropom. Nema razlike između njihovog pristupa u Africi i njihovog pristupa u Evropi. Na isti način Kinezi će polako i strpljivo doći do toga da se oni moraju pitati. Jer imaju ekonomsku moć i imaju strpljenje, imaju strategiju jasnu i misle mnogo unapred. Ne misle svake 4 godine kao u Americi kad se menja predstavnik, sad ovo, sad ono. Ne moraju da ostavljaju to kao u Rusiji, pa i u Americi,
da vojska koja je konstanta i tajne službe koje su konstanta vode tu politiku, a da se ovi šefovi smenjuju, raspoređuju i tako dalje. Kod Kineza ta stvar je drugačije organizovana. Kod Kineza se to zna unapred, po 10, po 15 godina. Ko je sljedeći predsjednik? Evo sad su ovoga Sija izabrali kao Tita, za doživotnog predsjednika. Mislim, to je potpuno jedna sasvim druga priča. I oni ne mogu da im se suprotstave. Rusi su pametno na vreme shvatili kinesku lekciju, naučili su to, da ne izazivaju sukobe, da smire sve stvari i da se razvijaju, da pokušaju da izađu iz crne rupe u kojoj su se nalazili. Kinezi su to uspjeli za 30 godina, evo Rusi posle 15-20 godina su na putu da i oni uspeju. I ko je u problemu? Amerikanci koji misle da sve može na silu. Ne može više ništa na silu. Sila je postala neupotrebljiva u savremenom svetu, sem na lokalnim iživljavanjima, na sitnim, malim zemljama, nemoćnim narodima. Samo to sila pomaže. Sa krupnima i sa velikima od sile nema ništa. Atomska bomba je rekla stop, kraj. Više nema iživljavanja na velikima, samo na malima. I tu se sad oni svi igraju svojih igara, pozicioniraju, raspoređuju. Nadajmo se da će nas u jednom trenutku dovesti u situaciju da se oko nečega dogovore, bar do nivoa da mi možemo svi da živimo, da dišemo, da deca rastu, da ne moraju da odlaze u beli svet, da mogu u svojoj zemlji da žive, da zarađuju, da rađuju decu od Makedonije do svih tih zemalja naokolo. Ali ja nisam optimista zato što vidim da njima treba kriza. Oni hoće da budu tu, bez krize nemaju razloga da budu tu, kao što u Nemačkoj nemaju razloga da budu, ako ne zaoštravaju sa Rusima, jel? Oni će da zaoštravaju retorički sa Rusima dokle god se ne instaliraju u Nemačkoj ponovo. Sad kad su na putu da to završe, pomirit će se oni s Rusima, prestaće ove sve priče oko izbora, oko ne znam čega. Čim oni ponovo sednu u Evropi, kad to zauzmu, gotova je priča sukoba sa Rusima. Ovo беше емисията во Центар. Вечерва можете да проследите интервју со господинот Љубиша Ристич. Не се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатна вечер Македонијо, каде и да си.